Ebirebi waikomtoni ya Lyantonde emufureji ijwire byagana kasasiro okutwaza hamwe nibyo biri kwakira tubine motoka izikubasa kumara mu Lyantondeje kuyora za kasasiro kezo mwisi wantushaba mubalase ka government bareke ngo batunja mu motoka ahubwo ikimotoka kakanso kare jangu bine ikimotoka kimwe konka kibasa kumara katari kuona Lyantonde eki nokishanga ombutare nangwa no mu street zitari zimwe na zimwe abatura n'abashubuzi nabongera kwerarikira aho kinuko ekibasa kubaretera endwara ezo batakwetegereza twine oburofa bwingi omukatare mwenu twine kizubu cyoburofa nka kakatare kitwa ka Chemamba koko nkatkine toilet ngakatare ka Kashagama nako oburofa no bwingi babagayi babagira oburofa ebukuba bitsigaho mwenu oburofa bwenu bwingi omukatare twayikirira kanso okutereza ekitekateko cyayo anshongezi mbweni mtakatina kugira kasasiro yabastakira ndo mtawoni kanso tujinire plan itwenga ba kanso neija kuyorwa ombuteka bwayo hatwaze turgombururobu obuchigano buteganisa obururu mu kibangu data game no muzano mbe munonga no guhendera gwisira bintu byona omushachi witu yaikaho no mabajiro ngakashambya na Chemamba okunayo okutwaza hamwe bakajunda kare ohiro oburufa cyashangwa ngo haro nabo abatine za Kamena fana toilet konka cyamara toilet bariyo baza kukombekera ndije hatu bakabayangire kujyondo kari abo ntobazi konka bariyo bagita ahakanisa konka cyamani yaturaganisa tukore ndije toyi ekintu cha latrine yakatare ka Chemamba twatungo kumanyisibwa ngo latrine eyine kanisa yero kuri yeruguru aza ko kuza kureba urugendo ruho kurga katare kukaira latrine urugendo nururingwa munonga okulja kanso amurundogo imwe banyiramaka abatine za Kamena mwaraburwa communist. We don't have that toilet means you're going to defecate anywhere anyhow. And what does that mean? It means the flies will come from there to your food, you get typhoid, you get cholera and other diseases. It impacts negatively on your pocket because when you get typhoid, by the time you come from the hospital, if you are lucky to survive, you have spent a lot of money. And if you're not lucky, you may even go. amakuraga gasha kwa Sande K. William.